Athuganirwa bathatu baria bakuringithanwa na urugi bwa nchobi ndegeni watho ni bakinyite mbere ya koti ya Chuka gucokia nthitango. Kawira Gitari, Amos Mugambi na Tyson Mwenda ni bakanite nthitango iji mbere ya mugambithania Albert Mwendwa uria withiritwe akibarekeria na ngiri 100 mbeca baribari kana mbondi ya nusu milioni omuntu. Watho bwa gwikirwa mpene kwa muthuganirwa wa bana Albert Njoka Kinyabu ni bwezanitwe. Samugaishima no karikotini katumenyithie nkuruki. Kawira Gitari ura imwekuru wa mubiashara arinkuma wa ntere chanderu ni Chuka Albert Njoka ura aijikene muno Gitari Boss hamwe na Amos Mugambi na Tyson Mwenda bakinyithitwe kotini ya Chuka ugorobwa emunthe arabathitangitwe na kuwatikana na nchobi cha michuba muthemba utarimwe license ya kuthondekwa kana kwendua. Kuringana na nthitango ino nchobi nu cha michuba 30 na jingi iri mitungini ya kiwango ya chuba chingi 20 yithiritwe muchie kwa mubiashara uju. Kawira Gitari, Amos Mugambi na Tyson Mwenda mnamo tarehe 21 mwezi wa Agosti mwaka huu Gironi Village in Moge location within Tharaka Nithi County, mkiwa na wengine wako mbele ya koti, mlipatikana mkitengeneza pombe haramu. Mkiwa umetengeneza chupa 60 na zingine 20 zikiwa kwa mitungi 2 ambazo zinajulikana kama utamaduni Opex beer kinyume na sheria. Ni kweli au sio kweli? Kawira Gitari. Kawira? Tyson Mugambi? Sio kweli. Sio kweli. Bathatu baba ibareganite na nthitango ino arabarekeretwe na bondi ya chiringi 500 kana mbia baribari chiringi 100 gwa kiromwe. Nkuruki mugambithania Albert Mwendwa na rutite waranti ya wikirwa mpeni kwa Gitari Boss ura atakumenyekana nara atorokerete hamwe na kwigua no umwe wa athuganirwa baraba kubatiri kwigua bari kotini. Athuganirwa babaende bagachokwa kotini Jumatano ya tariki 6 mweri gujite. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.